Zbog održavanja biciklističke trke Grand Fondo Novi Sad 2025 u nedelju 8. juna u periodu od 9 do 15 časova najavljena je obustava saobraćaja na deonici lokalnih puteva na teritoriji opštine Beočin, na trasi puta drugog A reda Rakovac-Beočin, raskrsnica ka naselju Dunav, raskrsnica pre ulaska u Braziliju ka Crvenom čotu, Crveni čot. Biciklistička trka Grand Fondo okupit će oko 500 biciklista iz 40 zemalja i nalazi se u kalendaru Svetske biciklističke federacije, a reč je o kvalifikacionoj seriji za Grand Fondo svetsko prvenstvo. Velika međunarodna trka startovaće u samom centru Novog Sada na bulevaru Mihajla Pupina, a takmičari će preći Dunav i obići veliki deo Fruške gore da bi se na kraju vratili na cilj u Novi Sad. Duža ruta ove velike trke iznosi 100 km sa ukupno 1500 metara uspona, dok se kraća ruta prostire na stazi dugoj 77 km i 1200 metara uspona.